asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuphethe nezinto amavasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bunga yezinto wewo sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga into ebaluleke nayo yonke kuyonke lento le ekweni ebaluleke nayo yonke into uthi abantu bayalithola nosizo kunjalo futhi kubaluleke sikhulume enkulu lento ukuthi uma ngabe ukhanselela ngento ethile mhlawumbe kuthola ukuthi usakhuluma udaba lwakuthinta lwakusiza ingane engabongi iqalekisiwe uyathanda uthanda imkhulu ingane engabongi iqalekisiwe ayikunjalo kumele umuntu mabe ethole usizo noma kusho ukuthi ngayiphi indlela ethi ngiyabonga ngabe ukuhlela ukuthi impunga yesintu okanye ngezwe udaba khona udaba lokuthi kwimpunga yesintu ngeza nje wabenzile into zami zalunga zaqonda impunga yesintu ngiyabonga angazi impunga yesintu ngabonga kanjani madoda ngo abantu abaningi bayasizakala akunjalo egcina kosuku bangabongi ngalokusizakala kwabo asisha umuntu akakhokhe noma athini kodwa ingane engabongi iqalekisiwe ngoba niyakudabeni kuyakubona ningathuli mhlawumbe usizo bayakudabeni bayakuthola usizo kodwa babonge kubona lapho utho khona usizo khona lwangempela uthi awubongi ufanje ke ngane ephakelwayo ukudla idle isuthe ihabe uyazi mkhulu kufana ngisho ethongweni uyazi ukuthi uhleli nomuntu uthi niyaxoxa ubone ukukudayi khona muthe mbheka lo muntu emshayayo akabongi ethongeni akabongile ethongweni lemenzela zonke izinto kodwa mase kufanele abonge uyibona inkulu imbuzi angithi ukuthi ahamba ayobonga akithi mkhulu into okhuluma ngayo ngekuzwe ngesikhathi uconsulta wandlula abanye abantu uthi uthi umuntu ubinkinga yakhe ngempela usebona umuntu enenkinga uthi yena siqu sakhe ekuhambeni kwakhe ekhuleni kwakhe akazange azabonge ethongeni ngabe sekhaya komama noma la kubo kababa noma sekumalume kamama bokuyenza ukuthi angene yithunywa kanje idalwa zasekhaya komama komalume kamama noma kamalume kababa utho lo muntu akakwazi lo muntu uthi kuyabongwa ethongeni umuthola udaba uthi ithunywa ezikimi kanye idalwa ezikimi eza kuphi okuyizona ezingisingethwe ngoba umuntu nomuntu usingethwe yithunywa okanye idalwa ethile uma bungakwazi ukubonga ufana ngane eqalekisa ingane ukulahlwa leyo uyazi mkhulu khona abanye abantu inkinga kulomhlaba lo sesiphila kuona siphila emhlabeni la uthola ukuthi kukhona abantu ngizokubeka lokho ngizwathi mkhulu kukhona abantu uthola ukuthi banolwazi olufishane kunjalo mkhulu wezwa lona ngizwa kahle baningi abantu mkhulu abanolwazi lokuthi uma umuntu awubongi ngoba usuzivalela izinto inkulumo efana naleyo abantu bayekhuluma athi umuntu hayi angibongi ethongweni akubongwa ngoba mawubonge ethongweni usuzivalela izinto okuyinto engeyona kodwa nalo lolo lwazi abantu balithole ebantwini kunjalo mkhulu okuwukuthi mawubonge ethongweni usuzivalela izinto umbuzo bese uthi uma kanti ithongo likwenzela into enhle kufuna uhambe futhi uyocela ake ngithi mkhulu ngiyakuzwa mkhulu thini nangu uElihle okanye nangu uSiphokazi uza kuwe baba ngicela icathulo ngimthengele baba ngibongile baba ngicathulo uchazi lo ngasuyivalela hayi lo ngana kusho ukuthi ngoba naki ibongile ngeke ngiphinde ngiyenzele lutho shuthi mkhulu sikhobe silahleka khona emkhulu ngoba ithonga lifana nobaba lifana nomama kimi kunjalo uma lingenzela ukudla hawu ngiyabonga ukubonga kukhombisa intokozo kunjalo kukhombisa ukujabula onakho wekwenzele khona akusho ukuthi hayi ningaphinde ngiyenzele sengibongile ngoba njalo ubonga engiyabonga muwo bonke ngisho ngiyabonga ethongeni ngicela ngenzele okuhle njalo
ngicabanga mkhulu inkulumo ila esekutheni uhlala ixesha sonke isikhathi lento ukuthi umuntu umebonga ethongeni ebonga phebonga khona usuke ngasho usuke eyivalile usuke ebonga ngentsikelelo kanye ngamachamsanqa anikezelwe wona ukuba bamkhulise njalo ekumenzeleni izinto usuke ngayi kobonga ngoba nakho ethi ubonga ukuthi nganele manje yes usuke nganele usuke ethi yona elingenzele khona ngiyakubonga kungaphezulu ukuthi ningakwenzela bonke abantu baningi beyifuna into bengabe eseningenzela yona kodwa abayitholanga mina ngithi cha nina bosibanibani nina bobani nobani izandla zibikhanda ngithi ngiyabonga kakhulu ngiyacela ukuthi ningenzele okunye okukhulu ongaphezulu kwalokho ngoba mkhulu uthinta indaba ebalekile kakhulu yazi ngempela kuyenzeka umuntu uthola ukuthi uzolithola usizo mhlawumbe afike kwimpunga yesintu afike kwaphela kunjalo mkhulu afika lithola usizo uthola mhlawumbe ufika nje mhlawumbe uyazikhalela naye kade wayebona kunjalo mkhulu kade wayehuzula uma efika ngempela kwaphela afika lithola usizo athi angalithola usizo bese azibonise ngcono kakhulu amen mkhulu kunophewa azibonise ngcono kunempunga yesintu akhala amaphepha abaleke bese izinto ziqala phansi ziyabheda usiyakhumbula emuva lo muntu kulula kangakanani ukuthi abuye futhi asizakale la ethe uma efika khona ezokhosela umthunzi wabe emva kwaloko isihlahla sesingcolisa ngoba phela kukusingcolisa isihlahla uma uzofika usizakale kusona bese ungabuyi wena uze kusona uzobonga kusona ukuthi cha umthunzi engiwutholile muhle kakhulu kunjalo mkhulu yabo le yokubonga mkhulu ubona ngiyikhuluma ingoba umoya wami ngizwa uvuka lento ukuthi angiyikhulume ngoba ayingiphathi kahle mkhulu baningi abantu ngizwe umuntu ehlala nawe ethi yazi into eyayenza kanje mkhulu ukusho ngomlomo ngale kuze ukhiphe inkokhelo kanye inhlawulo ethile ukusho ngomlomo ukuthi bafowethu ngiyabonga ayibona kuyayigeza inhliziyo lokho uyabona mkhulu leyo kubonga mkhulu leyo ikhuluma ngomkhulu ukuthi khona imphuzo ukuthinta omkhulu la yazi mhlawumbe sithatha silithi lokuthi kwezinye indawo kuthi uma ubonga usuke usuyivalela mkhulu nakho angihambe emgwaqweni ngihlala negcwele zingcweleze zishiya umndondo mkhulu ngivuke lapho ngiyabonga komthiyane ngiyabonga kosibanibani khulu kubalekile ukubonga ekunjalo awusho bese ubonga ukuthi usindile ukuthi hayi ababuye bezokuthatha cha mkhulu ekunjalo ayibona kunjalo leyo kubonga mkhulu amkhulu ake ngiyiveze nami lento uyazi mkhulu ngamqala ukuhlangana nawe amen mkhulu masikhuluma nawe sikhulume vele uthinta enye into uthi hayi ukubonga amen mkhulu ngempela ngathi ngithi ngiyabheka komalume yabona ngizenzile izinto engangizenzile ngokwasemsamo amen uthola ukuthi mkhulu ngoba khona omunye umuntu nawe bayiphazamise lento wathola umsebenzi wawubonga umsebenzi bese acabanga ukuthi ubongile amen mkhulu kanti ubonge umsebenzi amen akazange abonge ethongweni ukusikelelwa nokukhuselwa nokuthi ithongo limkhayisele kunjalo mkhulu wayibona lona kunjalo impela mkhulu ngoba kubalekile nako lokuthi sikwazi ukuhlukanisa ukubonga ngoba ubonga into ethile yes nokubonga ukuthi uyabonga ethongo ngoba ngempela ithongo malikukhulisile likwenzele zonke izinto likupha abantwana wayibona lona fanele ukubonge lokho kufanele ukuthi lokho kubonge lokho iqiniso impunga le iqiniso lelo yazi impunga kade ngikhuluma nomunye udade wethu uthi yazi kade usebenza uthinteka kwezinye indawo uthinteka kodwa manje ngathi ususabalele ezindaweni eziningi ikusizile lento yempunga yesintu ukuthi ungene khona ukhuluma lesini ukhuluma kukwenze kwavuleleka namathuba abanye abantu wathola uwazeka nakwezinye izindawo ngisho phesha kwelwandle bayafona kunjalo ngoba besingabu impunga yesintu siyibuka la thina ukuthi mhlambe idla kuphela kodwa kunabantu uhlelo lezinhlelo impunga yesintu laba abafuthi usuke ibamemile beze la kwimpunga yesintu bezokhuluma ngezihloko ezithile le iyasabalala isabalale ihambe umhlaba wonke
uchuka ufonelwa umuntu uthi uyambuza umuntu kephatha umuntu mina ngisendaweni ukuthi khona usizofonelwa seBelgium wathi ngaseBelgium kodwa phathi ngizwe nikhuluma ngento ukuthi ungangilekelela into ukuthi kanje uthola ukuthi hey mina wena uyibuke wayikala wayibeka la uthola ukuthi ngokungena kweminye imkhakha idlozi lasisaba ledlozi athi idlozi sifuna ukuthi kunjalo waziwe umhlaba kodwa waziwe ngoba umhlaba wonke ngempunga yesintu lokho fanele sikubonge impunga yesintu sikubonge singahlonizi noma ungayibona usungcono namhlanje uma ungcono namhlanje akusho bangcono impilo yakho yonke unaphakade cha ngoba umuntu nomuntu uyamdinga omunye umuntu kungakho omkhulu impunga sithiwa isandla saka left isandla lesami sangapha saka left siyasidinga esaka right kunjalo ukuze silekelelane uma ngabe ngizothi mina ngingedwa ngiyakwazi ukuthi izinto zenzeke ngikhuluma ilumbo bunga yesintu ngikhuluma amanga ngumkhohlisi ngumfarisi kwasho amakolo ngoba ngihlula ukubona iso lami labakithi abangiphethe ngingenwe idalo ezimbe ezinomona engakwazi ukubuka phambili zibuka la zona lapha ephona zibuka inyawo azibuki iphambili ukuthi linjani mkhulu menze umfanekiso omkhulu ngizongena lapha encwadini yeBhayibheli kancane yeah uHezekiya uhamba noNkulunkulu umhamba noNkulunkulu uHezekiya ubuza uNkulunkulu ukuthi ziphi inyawo zakho Jehova uthi uNkulunkulu Hezekiya ungijwala kabi ngoba kahle kahle umuntu njengoqoqoshwe mina Hezekiya umuntu inyawo zakhe iphansi yakabani ezami Hezekiya umuntu obonayo lapha ngiyashila khona ubani Hezekiya imina Hezekiya so uyamthatha uNkulunkulu Hezekiya usejayi Hezekiya ngoba usiyadelela manje usephethe uNkulunkulu Hezekiya usembeka phansi usiyaqala Hezekiya usezubuzima Hezekiya usiyabuza uNkulunkulu wena Hezekiya usubonani siyaqala Hezekiya sebona isigodi samathambo omileyo usethi uHezekiya uthi maye sengibona amathambo omileyo uNkulunkulu prophetha yakona ke manje ngoba sonke isikhathi emkhulu usukwenza izinto zenzeke usungazenziwa yimina zisuke zenziwa yilabo ngibethe ngalesikhathi ngiba nempakamo mina sithi nayi ngiyazenziwa zenzeke babule bashaba ke Joseph kukhiphi kanje babule behle kwena kuthiwa sibona hayi wayesebenza wayesebenza nje kungakuthi mkhulu ngisuke ngimdinga umpunga yesintu impunga yesintu isuke imdinga umkhuluphewa usuke emdinga ochizeni ubaba uNhlanzi ubaba uNhlanzi usuke emdinga ubaba umpunga yesintu ngoba iso lakhe abantu bakubamnikeze iso ukuthi abuke lapha angabuki lapha la makhulu lama kubalekile mkhulu ukuthi umuntu abonge ethongeni noma ubonga uJehova noma ubonga umvele nqangi lapho ubonge khona bonga noma hlala nogogo awumntanami uzalo mabani wena angizalo untombi fikile okaphewa hawu usakhule kangaka Amhlanje ngikubona ngendlela omuhle ngayo. Kusho isalo kwasesidala, hawu ma uyabonga, uncume nawe uthi ngiyabonga gogo. Ngoba kunento ayibonayo kuwe. Noma lo ngangibona ngimumbi, kodwa ngenxa ukuthi umuntu omdala konke ayishilo kimi. Wathi mntwana mawazi wamuhle ngibonga umoya wakho, ngibonga inhloni, ngibonga umoya wakho, ngibonga inhlonipho yakho, nanokuzithoba kwakho. Uthi awenza ngalutho. Uthe uqhamuka sabona mawami. Ntomdala uchawo. Kansekho ngayikwazi ukubingelela mawami uyalapha mawami ngikuphathise mawami. Hayi mntanami ngithathe ngiphethe. Ngalesikhathi ebonga ngibonga umoya wakhe akasabongi kuwe usebonga labantu ohamba nabo ukuthi bangene kuwe bangabuka ukuthi hayi wabuka lapha wena kanjani sethongeni mkhulu uma ngabe ngikusizile okanye usizakele ngento ethile buya uzobonga akushumi ubonga fanele ube nemali noma ube nento ethile yokuhamba uzokhanyisa nanani ukusho kwakho ukuthi ngiyabonga ningincedile into engiyilalele kunina ingihambe yazo ngiphilisa noma ngasabanga impunga yesintu kuphela olale zona inhlelo ethile wazizwa nalabo usukulalela kubona abanye basiyaba nathi nempunga yesintu siyabukela ezinye inhlelo siboze ikwazwathinta kubalekile sibonge ukuthi hayi cha sibantu bani hayi uthintile balekile ngokwenza njalo ngokubonga hayi uzanisela ibuso ngokwakho uyazi mkhulu uthintile balekile kakhulu ngoba enye into engifuna ukuyigcizelela kakhulu mkhulu la ekubongeni umuntu uma eksiza uma uphewa esiza impunga yesintu amen mkhulu
angisizwa uphewa lo engimbonayo. Amen kunjalo. Kodwa manje kukhona lo muntu ongale ake kenze isibonelo nje lokhu kweziphiwo. Amen Nkosi. Njengoba siphiwe. Amen. Omunye umuntu angaya komunye umuntu afika athi hamba uthatha inkukhu ufike uhlaba ekhaya. Amen. Kuvele kungenzeki. Kunjalo. Mhlawumbe afike kumina ngiyimpunga yesintu. Ngesizathu sokuthi kukhona isiphiwo enginaso ngoba sabantu asifani emhlabeni. Kunjalo Mkhulu. Ngithi umuntu akathathe semkukhu. Bese ngihluka kancane ngithi ufike wenza ukuthi nokuthi bese izinto zibe zithi qo. Amen Nkosi. Ngoba into yenza ukuthi asizakale ingoba mina kukhona lesiphiwe nginaso. Amen. Engisinikezwa yilabantu. Ibona bagijima phambili baye ebantwini bakhe lo muntu. Amen. Bafike bamncengele. Ubese yena ke izinto sezilungile angasabuyi kuzobonga. Amen. Ngoba ngenkathi ebuye ezobonga kumina akabongi kumina. Kodwa ubonga kulabantu bami abakho abakuphethe. Nayi into omkhulu engifisa ukuthi singene kancane kuyona. Amen Nkosi. Bake bathi abantu omkhulu hayi ngesikhathi sendulo umuntu wayethume kumuntu wengakhokhi lutho. Kunjalo Nkosi. Wayebuya umuntu eza esezobonga sesizakele. Amen Nkosi. Nakuke kulenkathi yanamuhla. Njengoba samahumusha kangaka. Amen Nkosi kunjalo. Kumanje sikhuluma ngokuthi ayikho into ebaleke njenganokuthi umuntu mesizakale lahamba ekobonga. Mkhulu, asikhulumeni endulo Mkhulu. Wayengaphathi lutho indoda mayiphuma iyohlanyela Mkhulu. Noma yekisana usini. Yayingena ehokweni okanye ingena ithathe ihobhe ethile kuko. Noma ithathe imbuzi. Ihambe nayo. Uma isizakele kulo muntu, uyayifika ingene ikhuleke. Kodwa khona Mkhulu ayisuke ikuphethe ngenkathi isayakhona. Uyayingeke ivele isuke nje ifike ithi kukuthi ngoba ngisho izibiba lezi ethile zayihlatshela wawufike kuthiwa athi umuntu bekufundisa impande ethile athi ngicela ungibambele isiphukazana esithile noma impongo ethile lethe kimi kozokufundisa ikhambe lokuthi ngoba uyothola ulwazi othile kunjalo khona okuphethe kuhlukile kokubonga nokuya kumuntu uyofuna incazelo ngento ethile ekudidayo kuhlukile ekubongeni ngoba akasho umuntu uzothi mase uthola incazelo ethile ozobonga kumina cha uyakutshela uzokwenza kanje uhamba ukwenze lokho uthi usibanibani hey uNgcobo ungisize alundlela usompisi ngiya kuyena ingane yami inenkinga yemimoya yabantu abadala wafika ngilaphela ingane yami imoya yabantu abadala sibanibani baba lokho ungiqhubele khona ungisile kusibanibani uthi ngithe uthi ubaba wakho uthi ngithe ngibonga kakhulu ngomsebenzi athe wawenza la emzini kaBaba. So leyo kubonga Mkhulu isuka kude emandulo. Ya Mkhulu ngoba manje abantu ngempela bayakhuluma abantu ake sithi mhlawumbe umuntu ufuna mhlawumbe ukohlola kaBhovu ngani. Mhlawumbe uyohlola kuhlanzi komlaba njalo njalo. Kunjalo Mkhulu. Avela thini bese avela athi umuntu hayi ngesikhathi sendulo umuntu wayeya nje eBusende. Ngiyacabanga ukuthi iyona leyo ebalekile ukuthi sike siyithinte ukuthi uma mhlambe kukhona okuthile kufanele ukuthi kushiye. Okukuthi kusho ukuthini kona lokho. Ukuthi mangifika kuphewa ezongisiza kufanele ukuthi ngifike ngikuphethe kokukhanyisa ngoba abantu Mkhulu lento iyabashaya kakhulu. Umuntu vele abone sengathi mhlambe kudlalwa ngaye makhona okuthile mhlambe kufanele akushiye. Omunye uthola ukuthi uzothi kukhonani ekukhanyiswa ngako. Uma uvuma ukuthi kukhona ephuka umoya athi hayi bengingazi ukuthi kuyakhanya bese umtshele ngoba thina sinobuntu sisebenza ngamathoko sithi hayi woza khona kuthiwa unako akusho ukuthi mawungenako awuzusixosha yebo woza kodwa umthetho umile mhlawumbe siyayichazana lapho ukuthi kusho ukuthini umuzwa esigodlweni somuntu okanye uye emphelandaba bese kufike kuthiwe akube khona okuthile okukhiphayo asikhuluma iqiniso Mkhulu singananasi yabo Mkhulu uyithi into ukuthi ukukhanyisa abantu bayazi ichonga okanye lapho sukuye khona ikhona inkanyiselo yechonga yalozo bekuphenyela into zakho ukuze into zakho zivele njoba zinjalo ungeza ukuthi khona umuntu uyathi ukuthi hayi woza ngizokwenzela mina noma ikanjani uyothi musu right musu yangibonelela but kunento eyinkanyiso uma uzobheka into zakho
yebo ikhona ukuthi uzokhanyisa omunye ngakhuluma ngami mkhulu omunye akanamali ngithi cela ungiphathele isibane esimhlophe esisodwa noma ungiphathele isigubhu samanzi ungiphathele sona ngiyafanekisa mkhulu ngifethe ikhanda lami izibani zakho ngiyithandazela izibani zakho ngithi izibani zakho uyibambe bese kuphuma indaba zakho ngiyafanekisa mkhulu kuphuma indaba zakho omunye bathi isigubhu samanzi njengoba abake babuza mkhulu kuphathwane inkanyiso nani ngoba abantu imentality yomuntu uyazi kahle umuntu ukuthi kunento afana ayiphathile yokhanyisa ngoba uma uzofika ufike uthole indaba ezibalekile noma sengakuyala mhlawumbe ufike wenza into ukuthi kodwa uma ngabe ungakhanyiselanga isithunywa lento okukhulumayo ngeke usizakala ukuthi ngiyilo sibanibani kunjalo ngafike kungenzeka ukuthi uyafana nosibanibani athi hayi ngeke usibanibani kunjalo nanye into futhi imkhulu into eshaya abantu abaningi uthola ukuthi umuntu uzofika emphelandaba simnikeze ulwazi ahamba ayekokwenza amen mkhulu kungenzeki yebo kodwa abanye uthola ukuthi kuyenzeka kwabanye into eshaya abantu inhliziyo omkhulu yabashaya kakhulu abantu ngoba umuntu uthe seyikhipha leya nkanyiso yalapha kabhuvungana noma kabe kuphi lehamba khona kodwa inhliziyo yakhe ayivumi bese kufanele nokuthi akayikhipha ngoba ngizoyemukela mina wenyama amen mkhulu kodwa omkhulu bami bangayemukeli ngoba bona babona inhliziyo yakhe ukuthi wenza into angafuni kodwa usefikile wayithola into akade eyidinga kodwa manje akasafuna ukuthi akhunge lo muntu ekuyena owenza lo msebenzi akwesithi mkhulu sikhuluma iqiniso mkhulu uma uya kudokotela wasentshonalanga ukukhonsult udokotela umehluko uthina sisebenza ngokwesintu kunjalo la basebenza ngokwentshonalanga ungena kuyena ufica into manimile phambi ku front desk iphethe pen nephepha uzobona udokotela manje udokotela ubona udokotela 150 khokhala kuyontombazana 150 usayobona udokotela ngaphakathi udokotela besefika ngaphakathi udokotela akuthethe imithi yakhe izoba ukuthi uzohlanda imithi simo lokuthi usuyokhokhela imithi ngale musuphuma usumbone kubani udokotela akuxilonga udokotela yini makinga wena hayi dokotela ngizwa nginento enhlizisha kancane kanjani akuthinta kube into ipopolo zakhe kube ipopolo yakuhlola udokotela usakuhlolela udokotela kube ipopolo zakhe abeka phefumula faka moya khipha moya wenze into wenzayo ujabula ufe ujayi udokotela ungijita ngempela udokotela ngoba usukungena udokotela unethemba uzosinda uya udokotela loyo noma sekunikeza into engasebenzi uyithatha ngethemba uhambe uyikhokhele ngaphambili futhi front desk usuphuma usuhamba uwaphuza amaphilisi kadokotela ngoba wazi ukuthi ngempela uzosinda kodwa impindulo lami lapha ekutheni ukuthi noma uthi uyakephi nendawo ukuhlolelwa ukuthola indaba zakho uyakhanyisa awukhokheli usukhanyisela isithunywa wasukhanyisela labo abantu abadala abasobengene kuloyo muntu ukuthi bayimbula into zakho ngendlela njoba ziyona akusho ukuthi ungakhokha ngalutho ungafanga nje inkanyiso leyo ke angeke savele indaba zakho khona uthi unenhlanhla afika phewa athi uthi uyakhuluma kuvela kuthiwa ima ukuthi nokuthi bakuphela inkanyiso ngethina abantu bakho bathe cha ngathi kunjalo kuya ngabantu bomuntu bathini abantu bambathini ngaso sikhathi leso kodwa musa ukuza ngenhloso ukuthi mina ngizofika ngithi akunalutho bese kuthiwa hayi uzosizakala kanje uzowenzeka ngithi musa unalutho bese abantu bayijula phansi bathi hayi ngiyakuzwa ukuthi njengasizakala ngempela ngoba nje abaningi ogobela abaningi abasebenzi bendabuko abaningi baphuma kanti bayakogobela abathile ephehlweni akubanga luphuma kwabanzima kwafanele bahlanganise into ezithile ukuze baphume banikezwe nje ukuthi umsebenzi wetshonga umsebenzi wedluzi kwaphuma inkomo nje ukuthi umsebenzi wedluzi umsebenzi wetshonga of which labantu babekiwe ukuthi bazosebenza umsebenzi wani wedluza lwetshonga noma ungathini uthini nawe ngeke uzokuthanda uhamba emsebenzini ungaholi fika empela fika kuseni 6 bakwethu asikhulumeni iqiniso bakwethu ingane engabungi ingane esiqalekiso
ngisamile lapho ukuthi ingane engabongi ingane nawe safisa uhamba uyokwenza nakwabanye lokho azikahle lokho kwenzayo kwisiqalekiso kubantu bakho ohamba nabo bayokuchuka ngalokho bazokubuza ukuthi ukwenzelani lokho ngoba abanye into zabo zivaleke nje ayilungi inhlobo yilezi zinto abantu bezenza kubantu bethi bona hayi uthatha izinto kalula empilweni ngoba umuntu nomuntu usemdingo omunye umuntu kunjalo wena udinga usizo kumina nami ngidinga usizo kuwena asike sibuye kamkhulu ke sishaya inqa zonke sesizophetha amen mkhulu nandi ke manje impunga yesintu nayo ke manje ngithi iwumuntu osizayo impunga yesintu amen mkhulu sekufika umuntu la emphelandaba impunga yesintu ngiphuphile mina kwathi akufuna ngidle igobo ngemthile amen mkhulu impunga yesintu kodwa yona inamanzi lawo uyabona amen mkhulu sengithi mina hayi ngizokwenzela le gobo ngoleli 11,000 sengigijima manje ngiyahamba ngiyalapha emarket ngifike ngimhlanganisele nje into ethile ngimihamba mhlawumbe ngivele ngimnika ubulawo mhlawumbe kade efuna yena impande yomnono amen mkhulu uyabona ngifike ngimhlanganisele manje into engazi kahle emkhulu ukuthi anginalo usizo lwayo amen mkhulu ngithatha imali kuyena lo muntu bese ngithi akahamba usizakala kulabo bantu ke labo kabanjalo ngoba kufanele sishaya inqa zonke yilabo abafuna ukukhanyisa naku ke manje nempunga yesintu isiza umuntu manje ngento yazi kahle ukuthi ayinalo usizo kuyena ihluleke ukumiyalelo ukuthi hamba uye kusibanibani kodwa ngifuna ukumsiza mina ngoba ngifuna imali khulu asingagceki kakhulu lapho ngoba nabo abantu banomthelele kuzokwenzeka into njengalezo inyanga mkhulu inyanga okanye isangoma okanye umhloli wemhlola loyo uma ngabe uphuphile kuthiwa kufanele udle ukhamba nje ubusho mkhulu kufanele ngidle ukhamba lomndiki nomdawo ngisho kanjalo mkhulu yeah ngiyasuka mina ngiza ngiphuphile mina abantu bangale bephupha bengiphuphisa lo phupho lekubona lo mbono loyo bathe ngiyaphi ngoba ngathi ngiphupha lo phupha basho ngoza impunga yesintu ngithi impunga yesintu ngiphuphe kuthiwa wena uzongibekela uma bekuthiwa impunga yesintu fanele ngibekele fanele ngifike impunga yesintu nginenkinga la ngiyakwazi ukusebenzisa amanzi ngiyakwazi ukuthi wenza into kanje kodwa manje ngiboniswe wena ungilungisela u1 no2 ngoba nakho ukubekela umuntu izinkamba ezithile kunemgomo yakhona kunenkambiso yakhona uma uzovela usuke nje ube budedengu wena usukulahlwe umuntu olisolahlwe ngempela ithonga lakhe idlozi lakhe wena mphuphi usuke wahamba waya komunye umphuphi ozofike manje akwenzise umphuphe nje ubona umphuphe nawe asivele siphethe emkhulu lembenge siyaxolisa labe sikhona nisixolele kakhulu bafowethu empeleni khona isihloko besithi sizosiqopha kwase sekufikeka nje kungeneka kuyona le ndaba le njenganizwa nje singabulisanga nokubulisa sivele sangena sesigulukudela kodwa ke kulungile ayikho bafowethu into ebaleke njenganokuthi uma umuntu ubonge ukubonga kubalekile kuyalikhuthaza ithongo osukubonga kulona nakini ithongo lakho lokwazi ukuthi likhuthazeke uma ufikile wazobonga uyahamba wena ama robot yonke lento uyavikeleka kodwa wena ubonga ngoba naku uthola umsebenzi kuphela ukwazi ukufika ukuthi ithongo lakini uzolibonga uhambile futhi wawuthola usizo kumuntu othile wakwazi ukuthi akuthengele izicathulo kade udinga izicathulo wangabonga kubalekile bafethu ukubonga inkulumo yethu ibilapho namuhla okuthi ayikho into edlula ukubonga umkhulu kunamagama washiya uthengane ngabonga njani qala ke siwe lungile bafethu asiqhubeke subscribe ku channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga